Ja sam i rekao i mojim igračima ovo je utakmica sezone za Radnički, znači nije kao i svaka jeste utakmica sledeća koja dolazi, to sam govorio od kad sam došao ovde u klub. Međutim, definitivno ovo je utakmica koja Radnički odvaja i zadržava ih na onom mestu gde se sad nalazimo. Ne želim da se vraćamo nazad, ne želim da gubimo ovu pol poziciju i daćemo sutra sve od sebe da napravimo dobar rezultat protiv odlične ekipe Železničara, koja ima dosta dobrih igrača i koji su postali ozbiljan klub za vrlo kratko vreme. Tako da se nadam da će moji igrači da poslušaju sve što im budem sutra rekao pred utakmicu i da ćemo da napravimo dobar rezultat. Jedino što imam problem sa Trebovcem, on se još oporavlja od terapije, vidjet ćemo, on je po terapijama, pa vidjet ćemo da će početi utakmicu, biti na klupi, ali u svakom slučaju on je jedino sporan, ovo drugo je sve spremno i jedva čekam utakmicu. Kao što smo igrali, navikli smo neko da igramo sreda, nedelja i tako da i sad kad završimo utakmicu, odmah igramo u sredu utakmicu, pa nedelja i tako da se završi što pre. Ovi momci su zaslužili i odmah nadam se da budemo svi na odmoru, ali sa ostankom u ligi. Atmosfera pred ovu utakmicu je vrlo dobra jer smo krenuli u dobar niz pobjeda. Dolazi nam jedna dobra ekipa gdje ćemo pokušati da ostvarimo što bolji rezultat.